Ia fatal fat fo I paanga tatou proklama afiongola o le atua ia le atua ne foi tuasa fatala falo ia tuai il tatou tupero Samoa fe lavo e fa afioai malalai ia fatala fatu ne foi tua lo langi mai Westminster, California, USA ia e mole foi fatai lautu talo malautu tapoinga ua mafuai ona matango fie pea le nei proklama mfa au fo ia wase se manatu au tatou savale nei o langa yo tu so fu mo tatou ola fa le nganga ma tatou proklama ile nei aso ia fai ona maua le Mataio lusu malfa ma naia le fai tau ia I mai fe mo mo fe priva ai ma naia lava le fai tau o le tusia toa o le mta upola tatou fa mafaina o le au nei Faaseseina o tou Satanoi Yesu I taimi mawhailonga. Jesus is talking about signs of time and also the end of the ages. Pe o le winga na o la tātou mta upo tātou iai nei taimi o le unga por whai fo I ngā ruenga le atua I lulangi le lai mafuai on Jesus has warned us about matters of Antichrist, people being misled. So me whela le e mana ia ilo toe tangtanga I le fionga le atua mai toe a fua lo tai ao ma mafofau atiri ai o le tatu mta upulae mai le Mataio na lusu matfa o le tusi masani a le leo la ufaitawina ia faifo I elo tuspaia tatu faitau fatasa Mataio lusu matfa fau mua e o fau panima fa angatai le faitawina ono fale leo Yesu ua maniu ese le Malumalu ono mai e leo na so ia taia fasino ia taia le fale o le Malumalu a ua fetala ia tu Yesu ia taila tou ua outou rei loa ea nei mea e moni au te fai atu ia te outou e le to iai se maa I runga le tasi maa ai uma ona so loia I lalo o nofo o ia I le maunga o live no mai ai lea o le au so ia teia wa na o I lātou whapea mai ia e whetalai mai a te I mātou pe o a whea ia mea pe se a fo I le whailonga o lou maniu mai ma le ngā taanga ro langi o na tali atu ai lea o Yesu whapea atu ia te I lātou ia o tou ne I Faaseseina o tou se tasi a wae to tele e o mai lo ingoa u whapea mai o a unei o le keviso la tau te Faaseseina fo I tangata e to tele e le o se mata upu e fau lau whaafonga o lo alanga ina pea e le au whaia ongal tu spaia ma le au whailaunga ina I whaamana tu pea Samoa ia te oe ma u tonu lava peo na ta ua pea o ua langa ina I le atua tangata mai lea lanu ma lea ngangana ina ia latu toe whaamanatu le tala le leia Yesu Keviso ia saunia Samoa mo le toe a fio whaarua mai o Yesu a ua lata mai lama ma o le nei lama ta upu le Mataio luasu marfa o le Malumalu lea o seisi lea mitanga o tangata iutaia mana tua le ruai Malumalu na fausia Solomona le 5 salau valus fulono tausanga lumana I le misia ia uma ona so le Malumalu na faia e selu papelu ma Yosua na tau silafia a o le Malumalu lo na tolu la lea ona toe whaafowina he rota lea la tātou talano ai nei seisi leo mata angaro langi ai whai mentus pa ia na ole au so e tau ave ia Yesu ina ia whaofo Yesu le matango fie o le Malumalu au se tala na tātou whaitawina ai ua afio ese Yesu le Malumalu e tau mai aia I tātou e le o le matango fie o mea o le tino e fia sila ia I le alo le atua a o le tangata whaolaina ma le tangata e tali tonu I le atua so na fasiri la au so o I fasiri e lua fai mai le au so o pe se a le whailonga o ia mea o aia mea
O mea ia na whaiatua Iesu le malu, na whaasino iai le 5 o Iesu le malu lea na ave iai e le au so. Na ina ua whetala iatu Iesu ia te ila tau wa o tau le iloa ea nei mea. E le iloa le au so o le malu lea ua whaasino iai le 5 o Iesu. E iai le taimi o le asolo iai lalo. Mana tua u tau le ti a tol se fulu ma le toru lea na whetala ia Iesu lo na uso o le taimi lea. A o le ti a fitu se fulu na solo iai lalo le malu lea le tai au e ngoi a Titus se tasi na tai au ia Neru ia a ua whatau nuu inai i le valo anga na valo ia Iesu e tusau na whetala iai o ia i le Mataio lea e 2 se fulu ma le wha foi upu moe o le foi upu e 5. So ua tali la le fesili na ama ua awa watu Iesu lo na uso o le ale matango fio le malu lea na fausia he rota ai na matua so loia i lalo. E o mai lava iona po nei e le o mautino le lei po fea na tu ai le malu lea a ua matua sua i lunga. Ua matua sua i lunga ona i eise manatu o le telo nisi mea ta ua e teu sa teu i lalo o le ele po le whaamvai o le malu. So na matua sua tia i lunga ma ua whataunu i nai le whetala i ngai Iesu. O lona lua o fesiri se ale whailonga o loua fio mai ma le ngata anga o le rangi. Nei loe le uso e toe fio mai Iesu a wana whetala i ai o ia atoa foi ma le mata upu o le unga o le rangi. Ai le itali tu sa o Iesu e tusa o le fesili. Ana ia tali atu fai upu lea e wha. Mataio lea lua sul wha upe wha. Fai atu Iesu fai upe wha o na tali atu ai lea o Iesu. Ua wha pe atu ia te ila tau. Ia o tau. Nei Faaseseina o tau e satas. O tato mta upu lana. Ia oe nei Faaseseina o e se tatou uma o lo whaafonga mai le yaso o le fesili na mo i tatou i le yaso a ua whaailoa mai Yesu. Jesus Christ has warned us about the matters of false Christ. People will be misled by so many, especially today. I may say on a pone. O te matuata o tino atu nai te sila i le tele o tala inga ma mori mau ese. Ai mai se foi o le mata upu i le toe fio mai o Iesu ma le ngata anga o le rangi. E le i matuata li tu sa o la Iesu e tau le pesiri. Pau le mea o te loa na tu mai e Iesu lo na uso o ato foi mai tātou. Ni nai whailonga, o whailonga mua la o le foi upu e 5 lau fai tau atu, fai mai Iesu, a wae to o tele o mai lo ingoa, o whape ane, o a unei o le keriso, la tau te Faaseseina foi ta ngata i to tele samoai, ele o se mea to e tau whaai loa ia te o ele mea, o tātou iei o na teimi, ua to o tele le au antikeriso o loo iei nei. Fai mai le tu stalo mai paulo i le 2 Tesalonia mata upu e 2 e fai talfa upu e 5 foanga i lalo. Fai mai o loo ngalue nei le mea lilo ale amio leanga. E iei lo na teimi o le a whaani mai ai. I e teimi e tala whea ngai e tusa o proklama le atua. O loo tau tala ia satani. A wao le ngā luenga le a satani o loo whai nei. Ina ia tau Faasese tangata taritonu i le atua ma tangata sa iri i le atua. Ai mai se foi tangata sa moa. Sa ta ue paulo le 2 Korinito ma ta upu e 2 fai upu e tolu malfa. Fai mai paulo a fai foi e nā tia la matu tala lei. Wa nā tia ia ie ua whano. If our gospel is veiled, it is veiled unto those who are perishing. O loo lilo le tala le lei i e lātou te le o whaalonga ia. Ma o le mea fo i le te tauna tātou wha malosi ai.
o e lea ua whaolaina ma o e lea ua taritonu ia Yesu. We have a mission. The church has a mission. E iai le whiautu sao na tu ina mai e Yesu ia i tātou o le tala inga o le tala le lei. Au le lua tuko nito mta upe wha. Wha upe wha whai mai le apostolo Paulo. Ua whatau soina manatu o i lātou e le taritonu e le atua o le laulang nei. Ina nei pupulatu ia te lātou. Le malama le tala le lei i a Keriso. Ua tusa o ia ma le atua. Renga luenga le asa tautu whaalafonga i le tautinonga le apostolo o Paulo. Whai mai Paulo i le lua Korinto. Mata upu e lua a whai upu e tolu ma le wha. Le leilo toi whai tau natu ina iouto sila fia. Lua Korinto mata upu e wha. Whai upu e tolu ma le whai upu e wha. Whai mai Paulo a whai fo i wau fitia la mātou tala le lei. Wau fitia ia i e ua whano. Ua whaatau soina manatu i lātou e le taritonu e le atua o le laulangi nei. Ina nei pupulatu ia te i lātou le malama o le tala le lei. I le mamalu Keriso ua tusa o ia ma le atua. Sa moai o le ngā ruenga le a satani o lo ngā lue nei e o mai le aso. O le whaatau soina o manatu o tangata. O mawhauwhaunga o tangata. I oe mawhai on tawaso mata whaletino. Ai to tele tangata tu lou o le lo ngutu ma le awhi. E to tele tama whanau a Samoa ta mamatina e o lava i whanau. Ua pōla lātou sila ma la lātou vai. Ai mawhai o na oi le langi. E mawhai o na tawaso mata whaletino. Ai te sila fiatu le atua. I lau sila whaleanganga. Ai ao o na tawaso o manatu. O le mea nai sili o na matautia. O le a e te i le tala le lei. O le a e le ustai fo i le tala le lei. O le tala le lei le na ta ua e Paulo. Ma o le isi fo i le mea ua Faaseseina ai nisi e to tele. O le tala le lei o tam na o sanu le tatou te iai le tala le lei le na ta ua e Paulo. Lau whai tauina le kalatia mua whai upe ono. E o atu i le whai upu e se fulu ai whaafonga mai. Ina ua o atu Paulo i kalatia ua toi whaatamala ma whaale tonu. Whai mai rau Paulo ua uofo. Mua kalatia whai upe ono. Mana ia lo whai tau tusi atoa. Mua kalatia ta upu mua au whai upe ono. E rui whanga i lalo. Ua uofo ina ua whapea o na wawere liwe seina o tau. I le na wala wina o tau le alofa tu no o Keriso. Ai whaasanga i le tala le lei e ese. E le se tala le lei fo i lea. A o isi tangata ua whaatu atu wale i a te o tau. Ma fia whaali liu e seina le tala le lei a Keriso. Ai peita i o i lava ina tala ina i mātou, po se a ngelu mai le langi, ia te o tau se tala lei ese i le na tala ina atu, ai e i mātou, ia te o tau, ia anatema, pe o na mātou mua i whai atu, o te toi whai atu ai nei a fo i a whai e tala ina atu, e se isi a te o tau se tala lei ese, i lea na o tau talia, ia ana te maia, a wā o te whaavivai ea, iona pō nei i tangata, po o le atua, o te sā iri ea ina ia o whaafia i tangata, a wā ana whai o te whaafia pēr i tangata, po ua le whai au mau au nā Keriso. O se saunoanga tu sao le apostolo nu ese, na taua tuaia kalatia, mana tua o kalatia, o le isi le meu tele i whaalongo se isi mea o ta uan tangata wālea tu spaia. A whai mai Paulo o tau tangata kalatia wālea ai. Lea la o tau sau i Paulo, whai mai Paulo, o te ofo ina o tau wawele liu ese. I le tala le lei i a Keriso Jesu, sa mātou tala ina atu i a te o tau.
Le fo isla Samoa le utau chino mai Paulo. A fai e tala ina mai e seisi tala le lei pe ona tala ina e Paulo, ma le apostolo ai mai se Yesu Keriso. Fai mai Paulo, po se angelu e sau mai le langi, po se tangata pa ia po fea lava e sau ai. Fai mai Paulo ia anatema, lona wenga pi curse, ia tu la fo ina ma fa le au ngaina, seisi fa upunga Samoae, e tasia le tala le lei. Le tala le lei a Yesu Keriso. Le vangani a Luka pe fai tau mo ma le lua dana te loa a o leo ma moi o lato lafu i le vao. Fai mai na whaafua se i lava o na suruia i lato le malama i le pōngisa. Ma le leo ua lato whaalongolongo i ai fai mai au a tau te matau a wā mātou te au mai a te au tau le tala le lei. E ori ainu uma a wā o le aso nei, ua whāna wai i le aio tā vita lo u tau whaola, lo au tau alii o Yesu Keriso. Nā mai e angelu i le au leo mā moe, ua whānau Yesu i pēte le ema, o le tala le lei le nā, ma o le tala le lei fo i lea whai mai Paulo, i le tusi lea no whai atu ai mua. Lord konito mta upo e fafa upo e tolu man fa. A fai foi wau fitia la mātou tala lei. Wau fitia lava ye ua whano. A fai mai fai upo e fa. A ua whātau a soina manatu o i lātou. O e le taritonu e le atu o le rongi nei. I nei pulatu ya te i lātou le malamalamo le tala lei. Ya ke riso Yesu ua tusa o ia male atua Samoa. Aua nei Faaseseina oe i le Manaio fa upunga ma fa matalanga. Ai lea ua e whaafofonga i le whaitauina o le tusi pa ia. Fai mai as fai salamu e salaus furiwa. Fai upo e salau ma le lima o laua fionga o le suru rei o vae ma le malama i o wala Samoa. E le ma fai ona e se pe a fai e te muli i le tusi pa ia lea. O le tusi pa ia e ala na ta ua tusi pa ia, e pa ia le ona le tusi. Na tusia e tangata. Human are the writers, but the author of the word of God is God himself. O le atua e ona tusi lea, fai mai le lua Timoteo ta upu e tolu fa upu suma leono, ma le se fulu ma le fitu. O tusi pa ia umalava, the 66 books containing this one book here is God's library. O tusi pa ia umalava e mai le nganga o le atua ia. E au ngā fo ia e o ai. Ma whaatonu ai, ma o ai whaatonu, ma whaapoto ai le amia tonu. Ina ia toa tona le iai o le tangata o le atua Samoa. Le u lima tusi pa ia na wha Samoa ina ia mao. I le afe valu se lau tolu se fulma le wha. Ina ia saunia Samoa. E o i le whamamau. Aua nei Faaseseina oe e iai se istala le lei. Ne ai, e le i motu sia fo i le tala le lei. O aso uma e iai le nganga pa ia le rolangi. O loo iai whaatasi ma le tala le lei. A wa o le tala le lei e tala ina whaatasi ma le mana o le nganga pa ia. Fai mai Yesu i le luka e lua sumar whaafa ube whaasu ma leiva. O te au maia ia te o tau. Le mea na fola ina e lo utama. Ai awane i outou tu ua le a ai o Yerusalema. Ai outou whaatali sa i outou maua le mana mailunga. Samoa lea ua tātou whaalongo i le tau tinonga le apostolo o Paulo. Se tasi na wala awina e Yesu Keriso i le ala nā tau te iloa. Na whiriwhiria e ave le tala leinu ese whai mai Paulo. I le kalatia mua fai upu e ono e rifoanga i lalo. Fai mai Paulo. A fai a mai e seisi tala le lei. Po se angelu mai se lang i le langi po so se tasi. Ia anatema lona winga i o whaata ape pi curse e na wha umatia. Mai Paulo ana fai u te whaafia i tangata. Wa le fai a umau au na Keriso. O le tala inga o le tala le lei. E leo se me whaafia ai. Pe whaamalia i le tangata
a o le tala inga tu sao ma e tusa o le awa onga a le tusi pa ia Samoa o te le mana o ina ia e whano o le mala ia e whama mau. Be ona ufai atu e le ai seisi tala lei o le isi le mea o te tari tonu e whaasino i aile whitalainga Iesu ia o tau ne i Faaseseina o tau. A whai tātou te le whai tauina. If we don't study the word of God, I am very sure you will be misled by many. E mawhai o na Faaseseina o tau e tō tele, pe a whai tātou te le whai tauina le tuspa ia. So vi ia la le atua i le nei tai au. Pe ono whai atu o le uluai whailonga na tu ina mai e Iesu e lo ai wala talata lonto e fio mai o le mata upu o le ane tikeriso o loo iai nei whatasi ma i tātou. Tātou te wama ai e lo langi nei wa tātou iai. So e wha maoni lama le wheta lainga a Iesu keriso lo tātou whaola. O nisi o mea e mawhai o na Faaseseina ai tātou e pei o na tātou wawa ai atu ia i le tuspa ia. E mawhai lava o na Faaseseina i tātou ia te o lava pe on tātou whanalongo i upu ia la apostolo. Mua e mawhai lava e oe ia na Faase oe ia te oe. Me mua na. E mawhai ai o mawhauwhaunga o na Faaseseina oe i ou lava manatu. Pelano whai atu. Whai mai paula le kalise konito. Ua whata ua soina manatu o i lātou e le taritonu e le atua le nei larulangi. Nei pupulatu ia te i lātou le malamalama o le talalei a keriso. Ua tusa o ia ma le atua. Ma o le me mua lava na mwhai Faaseseina oe. E Faaseseina lava oe iou mawhauwhaunga mau manatu. Ai maise oe lea ua tumu i le poto a o auina o le lolangi. E whaapea fo i tangata e le popoto po i tangata e le maurunga ni ala atu wao. E mawhai o na Faaseseina oe iou lava manatu. E mawhai foi o na e te ena le tala le leia Iesu keriso ona o manatu. Pea whātau soina oe e le tia Apollo. So ma o te tonu na o le to tele o tangata o le ale maua le ola e whaamabau o tangata ua Faaseseina e o lātou lava manatu. Ai awane i ngalo na feta lai le atua ia Isaia. Ile Isaia 5:5. Isaia 5:5 alfai upo e ono e lui fuanga i lalo o le tusi e masani. A lau fai tauina atu mo lau whaafafonga Samoa ina ia awaine i ngalo ia te oe o le atua lava na fetalai e tusa o le nei lava mata upo. Isaia mata upo e 5:5 alfai upo e ono e lui fuanga i lalo. Ioutou sa ili a Iova manu o mawhai o na maua o ia. Ioutou wala au ia teia manu o lata mai o ia. Ia la fuai e le ua mi o leanga lo nala. Ma le tangata anga sala ia la fuai e ia o na manatu. A ia foi mai ia Iova. O na lofa mai lea o ia teia. Ia foi mai lo tātou atua. A wana te matua wha amanga loina. A wā o manatu e le o outou manatu. O uala e le o outou wala. Ua feta lai mai a Iova. A wā e pei o na siri o na maualunga o le langi i le rolangi. Ua whaapea o na siri o na maualunga o uala i o outou wala. Mo o manatu e siri o outou manatu Samoa e. Pei o no whai atu. Ua wha Samoaina le tusipa ia. Ia vao i le afe vadu se lautou se fulu mo lau fo launga whaaleanganga ina ia aua ne i Faaseseina se Samoa i o na lava mawhauwhaunga. Lea whai mai le tusi o Isaia ia la fuai e le ua mio leanga lo na ala ma le tangata anga sala
ia la foai e ia o na manatu ai fo'i mai ia io. Fo'i mai. O le wala au nā ne fo'i mai. Ai se an mea laina taun tātou fo'i mai le atua. Aua o tangata uma ina ua uma fo'i le wa au noa na o atu i le atua. They came out of God. Na o mai malola, na o ese malolatou malama i le atua. A ua lātou atu ma whaino rangi. Ai whawhetai i le atua. O lo wala au le atua sa moai toi fo'i mai. Toi fo'i mai. E te maua fo'i le isaia mua whaupa se fulu ma le walu, ma le se fulu ma le iwa, tusi ma sani sa moai. Ni e whapea mai ua pasi fo'i o talinga lo whalo. Tau te loa. Whai mai la apostolo Paulo le Roma se fulu whaupa se fulu ma le fitu. O le nei e tupu le whaatua i le whaalongo, po le taulongolongo fo'i. Le whaalongo i le fionga le atua. E le tupu lo whaatua i le whaalongolongo i tala o le vavau, tala salmau sau, maisi tala, haleluia, ai tupu lo whaatua, tala noa i le fionga le atua. O te tātūri fo i ate oela upere lo uso tua fine kerisiano. Whaongata tau le taimi pe o la Paulo, redeem the time. Tala noa i le fionga le atua, tele taimi mana noa. E mana o mi ailo tātou tala noa i le fionga le atua. Pe tātou te ai, pe tātou te wheinu. Tala noa. Po tala noa wha sama noa. Tala noa le tuspaia. Aua tātou whatari se tātou woi whalesa. Whato a tātou tala noa. Aua tātou whatari se tātou woi a tuspaia po lotu. Lea me tātou te le whao ngāta ta waile taimi. I lo uao langa pe au wawa ai anga i tua. O te whape atu e tele taimi na wha mau. I eile pese lea masani na usu tau sanga tua nau te loa o tau mou atu. Wasted years. And I can say that to you. I have wasted a lot of time. As I look back in my youth time, and even as a pastor, I can say, God, forgive me. Forgive me for so much of unwasted time that I can use it in godly matters, sharing your word about the lost people. And I now commit myself and I convict my heart unto you, Lord Jesus Christ, so that I can do better. The best that I can, be fieto sanga toilo walang. Samoai, tala noa tuspaia lewa e whalongo, Isaia 5:5. Fa yupu mua, fa yupu honor, fa yupu iwa. Wa langa Isaia mai, yauto sa iri a Yehova manu o mawhaio na maua. Right now, you can seek his face. Yauto vala au manu o lanta mai. Au te whaatari se i e alu whalma. Au fo i te whaatari se i e matua. Vala au nei, sa ini nei. Leo tātou whaalongo. O ta mama o tina, o sam tu whaafine o lava i whanau. Ai eisi sa moa, o tu upelo na mawhau ma manatu, i lona mawhau, i le tari tonu i le atua. La me te le ave eisa manoa i le atua, ma e whaalongo longo le tusipa ia. Lea ua wheta lai le atua ia i tātou. Whe mai o na manatu e le o tātou manatu ia. O na ala e le o tātou alai. Tau te loa e alofa le atua ia te oe sa mo tāturi ia te oe lau pele. Ai maise oe le talavou ngari talavou. Whea lavau e iai le a fo i le tāpua inga o e iai. O te leo tau tala ia te oe ni lotu ma le tāpua inga. Au te wala watu ia te oe wa ailau tu spa ia pauane i meane ua Faaseseina oe. Siaki le lotu na te iai le tu spa ia. So o se awa onga a se lotu po stangata e le tala whea ngai ma le tu spa ia o le anitikeriso le na ua e whalongo ia. Let me say this again. Any teaching of any denomination that is not aligned with the word of God, you are hearing the Antichrist. So se tangata e te ia o onga ale tu spa ia wa e whaalongo i le ane te keriso. So se au onga pe on tātou whalangolongo i le nei lawa i tuasa. O le ala le mea te tau o na whaia oe le tangata o lo o Faaseseina i ou lava manatu.
la fo I o manatu. Ia fa pena fo I o wala. Ai fo I mai le atua. Fa mai e alofa mai o ia te oe. Fa mai sei a mua fa upa sumalvalu. Lo fa peo na fetalai mai o le ni I Iova. O maia I nā tātou whiriwhinia. E wilawa na pei ofu mua au tau ngā sala. E sina e pei o kiona. E wilawa pei o se ia mumu. E sina e pei o se fulu mamoe. O le atua leo fetalai. We are invited. We have been invited by God the Father. So that we may come to Him. And we converse with Him. We share. Wawala wina oe ma usamoa. E le tupu le atua le langi manolangi. Fai mai li sei o mamua fa usumalvalu. Lo fa peo na fetalai mai le ni Iova o maia I nā tātou whiriwhinia. Whaftai le atua lo iai le amanoa. O aso uma e te o lai o lo iai lo amanoa. Fai mai Yesu I le luk I le Ioane e Iva fa upe wha. E au ino o whaia le ngā luenga le na wina mai au manu o ao. Ao o mai le pō. E le stasie e mawhai o na toi ngalua. E le ala fo I lea o le nei proklama. O mawhai o na whai o le nei proklama. O na o lea o lo iai le mana vaola. Ia te au whapea fo I tamas ma le whanau. O lo mātou ngā lue le aso. Ngā lue pala au manu o e mawhai o na e valau. Sa iri Iova manu o mawhai o na maunga. E ai teimi e le angailo ma fau turou. E ai fo I teime tere iloa pe tupu ais whala lave alo wasol nei. So le faase mua lana o le faase o oe e oe lava. Amen. So ia tautua nala ma o te whapatu ia te o te le whaatunuina oe ta mamtina me sifoi Samoa au tata tuli ia te oe lau pele pa ai le fionga le atua ave seva noa I le atua. O lo wala au mai le atua o lava I le tusi o whaalinga. I le tusi o whaalinga o le tusi muli o le tusi paia. I le whaalinga e luas fumalua fa upus fumal fitu o lau whaitawina ai ma nei al whaitau. Whapele whai upus fumal fitu o whaalinga e luas fumalua wa fetalai mai le anganga male whetoa nofa tane. I nā sawia I nā whai atu fōi ia o le whaalongo I nā sawia o le whiainu I nā sawia a toa ma le mana o iai I nā ave fuaia le vai o leo. O toi wala awal tu spaia. The last call of the word of God, Revelation 22 verse 17. Whai mai le tu spaia I le whai upa suma fitu wa fetalai mai le anganga. Nā le anganga paia. O lea ngā lue le ngā paia ia te oe. Ai maise fo I le aso nei au e whaalongo I le upo le atua Samoa. E lena o se upo e tautalangia. Ai o loo ngā lue le ngā paia. Tau te lo o mea ia e lua e whanau fo wina I tangata. O le upo le atua ma le ngā paia. Wha mai Yesu ia Nikotemo le evangelia Ioane mta upo e tolu. Nikotemo a le to e whanau oe I le vai ma le ngā. O loo tautala I le tusi paia ma le nganga paia. A e whaalongo I le laungaina po le ao ina tu spaia pei o le aso nei. Ma e ave whaatauaina le upo le atua e te whaalongo I to tonu e eise mea o ngā ioi mai atua. Le mea lea na whai mai aia Nikotemo. Ia Yesu ina ua whai atu Yesu a Nikotemo e ta tau o na e toi whanau. He must be born again. Ai tau te loa whai mai Nikotemo ta I o ta po ina I o teia. Whape whea no uto e whanau. Ua o matua. Whape whea no uto e ofi I manawa tina. Tau te loa Samoa. E mawhai o na e lewa o na e lotu. E mawhai o na maualunga lo tofi tofinga o le kalesia. Ai mawhai fōi o na e le malamalama le tu spaia. Nā te malamalama ia Nikotemo. O le Faaseseina o le upu le ngata I lea. O ia o tai o le ao o tu la fono e malamalama I mea tau tu la fono. Ai tau te loa e matua po uli whaaleanganga. Whape whea no uloa. A fo I lea. Whai tau le bangaria Ioane mta upu e tolu whai tau atoa. Ai whai mai Yesu Nikotemo. E te whaalongo I le angi o le matangi. Ai te le iloa le mea te aruatu iai.
ai te whaalongo I lo nang. Se whaawa o ngā whaingofia. E o fo iata, e le whaingofia o na whaamamalama me tau o toi whanau fo wina o tangata. Ai tū te loa, matua whaingofia lau. Samoa, e te lewa ai le nganga pa ia. E pei ona e lewa ai I le matangi. E leo tautala I le awha. Ao loo tautala I se matangi e angi malu. E te whaalongo I lunangi wha mei Yesu Nikodemo. E te whaalongo I le angi le matangi. Ai te rei loa le mea sauai malmelo. Wha pena fo I le nganga pa ia Samoa. E te rei loa po whea ui mai ai le nganga pa ia. E te rei loa pe wha pe whea na tupu se mea lewa e langona. Ai wha mei Yesu ya Nikodemo. E te le va ail matangi ai te whaalongoina lunangi e te rei loa le mea sauai malmelo trai e wha pea fo I ngā ruenga le nganga pa ia o loo whaia ia te oe sa molo o tunu pele o loo angi pea malu le matangi o le nganga pa ia e wha atusai le nganga pa ia I le matangi e angi malu te whaalongo atu au e whaalongo I le upo le atua e iai se meolo o ngalua I te tonu I ato. A tonu o se sau whaalangona mua lea. Ai a tonu foi te whaalongo ai so ai te ena pea Samoai. O ai nei lopo o lauto e whaalongo lea. O ai nei lopo o lauto e aso nei. Wa mai mau pea na whaailoa mai e lea tua le aso. O lo waso muri ma le aso e te otiai. O ai nei loa le mafuanga leo mafuai o na e ki mail nei po klama sa ia toi whaalongo. E te mana o mia lo toi whanau le ainga o lea. E te mana o mia awa e le toi whanau wha mai e suia Nikodemo. Nikodemo a e le toi whanau e lua mea tupu ia te o mua e te lei loa mea o le malo le atu. Te lei loa. Langa o mea o le malo le atu e wha masino whalenga. Ta ue paule mua korinito mta upu e lua wha usumal wha. A wao mea whaalea nganga e wha masino whaalenga. E le mala mai le whai ai o le tangata ola tulou. Sei vanga nā ua e whanau whaalea nganga. Lua e leo popula fo I o mata whaalea nganga. Sei vanga nā ua e to e whanau. E le ma whai o na popula mata o le pepe sei vanga nā ua whanau mai wha. E whaape nā le tangata e mana o mia le to e whanau. Lua e te le sao I le malo le atua. Pau tangata e o le malo le atua o tangata o toi whanau fōina. Wa vea I lātou ma tangata o le ainga, ma tangata o le malo le atua, mele ana tau ai. Na whetala yatu Yesu, I le Mataio e ono whai upu, e tolu se fulu ma le tolu. Whamai Yesu, I outou mwai sa ili le malo le atua, ma la nā mia tolu. Ona whao popo lea, ia te outou mea umana Samoai o le mea mua e te sa ilia sa ili le amia tonu le atu peon tatu sa ili le malo le atu malana mia tonu fa pe feo na avea oe matangata o le malo na we si wai fa fonga le o le toi whanau so se malo lava e pei o le malo o Amerika ele tu fua e ulfa le mai na foi e iei tangata o le malo Amerika o lo iei nei e leo ng siksengi o le malo Amerika a nā tau te loa le mea whai tātou te loa so se malo e iei lau pepa e whatumina ina ia avea oe matangata o le malo ina ia mawhai ona e whialua I mal passport o le malo Amerika whapena fo I le malo le langi le atunu ue Samoa e le mwhai ona e eva o weva matawhao a vea au matangata o le malo. There are stipulations and requirements e iai mea te tau ona e whaia mo whaia. Ina ia a vea ai oe mau matangata o le malo le atua lea ua whetalai mai le ao le malo I le Mataio e ono whai upu e tolu se fulma le tolu I outou mwai sa ili le malo le atua malana mia tonu. Malana mia tonu le atua. Le mia tonu le ta ua mia tonu I nai tātou Samoa. Lua konito mta upelima fa upelusu maltas. Fa mai Paulo awa o ia na leilo le ngasala o Yesu lea. O na whaia lea o ia maa ngasala. O le suia I tātou. Ina ia vei tātou ma mia tonu le atua.
Lon toi whaafonga. Lua ko nito ta upa lima fo i upa lusu matas. A wa o ia na le iloa le angasala o Yesu le whaatau iai. O na whaia lea o ia maanga sala o le sui o i tātou ia a vea i tātou mamia tonua le atua i ataia. E leisa u mea whaia e te le e o lava i le tausia o tu la fono sa laupa sene e o fo i le vea o ma membo sa lotu e le ai lava. Po le lotu leo te lotu ai le ai. O le sa i lia o le malo le atua pe on tātou whalongo i ai. O lo tātou a vea o Yesu e whaima whaola. A e whauru whaleina Yesu lau loto i le asro nei. O e whauru whaleina le ao le malo le atua. Ma vea ai o e matangata o le malo le atua. Sa e lau ngā tātou lotu. Tātou te whina wai lea mea ma lea mea. Lea mea tātou te lea whina wai wha mai Yesu. Iau tau whina tau tau iatu i lea wala wapia. A wai lau tele le ala e tau atu le malaia. E tō tele fo i la tau o iai. O lo tātou iai teimi o fia fianga o le rolangi. O lo tumu ai le rolangi fia fianga wha mai Yesu. Whina au iatu i lea wala wapia Samoai. Whaftai le tuspaia o lo o mai tātou. Lea aua te tua ia se whaifi au. Aua foi te tua ia se au lotu lau le aru i le ola e whaumau. Samoa o aua Samoa ia te oi. Samoa i le Samoa lea ua whape atu. Wa Samoa ina le tuspaia. I Samoa mo oe mau ina ia awana ia se tā sola anga po se si onga i luma o le atua. Ia i le aso fai mai tusi o whaalinga o le ata talai tusi le ola, tusi o ngā luenga ato an fōi mo le tusi pa ia Samoa. Ne ia whape atu le atua au tele i māmalamo. Whape mai le atua na wha Samoa le tusi pa ia mo lou malamalama. Samoa e, wa ai le lotu nā te lotu ai. Po sa vadi e tusa ma le o ngal tuspai. Ele ai si stala lei eset. Aua nei Faaseseina oe. Fai mai tangata wa iai tala lei po se tala lei to e a fua a tinae. There is no other gospel beside the gospel of Jesus Christ. O le tala le lei e whaolaina ai tangata. Ele whaolaina se tangata i se ingo se lotu. Ele whaolaina se tangata i se ingo se perfecta. Le ingo Iosefa, po le ingo Maria, po Iosef Samita, po le ingo le pope, po le ingo ai lavas tangata ola. Po se ingo se lo Samoa. E ngu tus pa ia i se ingo se tangata, po se ingo se lotu. E aluai se isi i le ola e whau. Paulo mea whai, be very careful, because you can be misled by the denomination that you are in. You have time. Olo o iai le taimi. E te su e ai. Au e te fefe su e le upumone. Au a foi. Olo so i fua le atua. Su e i le upune o le upumone. Mai e su i langa ta talo le Ioannes fulfitu. Foi upu e se fulu malfitu. Na ia whape atu i lon tamane langi. Ia e whapo ia ina i lato i la upumone. A wala ua fionga o le upumoni lea. Samoa, o le upumoni lea. O le upumoni o le tuspaia. E le aise lo tumoni le tuspaia. Na o le atua moni, ma Yesu moni, ma le tusi paia moni. Tusi lea. Au nisi tusi. Ia nate sina fia. Pero no fai atu ia te aua nei Faaseseina oe. Fai mai a Paulo i le kalesia kaletia. O tau kalatia vale ai. Kau whaalongo ane o whapea mai si whapea. Whasainga tu spaia tau sangata valea. Ai whai mai Paulo o tau kalatia vale ai. Kua i wawe no o tau riliu mai lea tua e whaolatanga leo o kou riliu mea whapau. Mai si ka pua inga. Whai mai o tā pua inga o tala lei e whatu ai tangata ia. Nei singa ngā luenga lantike miso e whatu isi tala lei e se ai. Yoa. Leisi me Faaseseina ai tātou pe no whai atu. E ma whai fo ina Faaseseina ai tātou i tāpua inga o lo tātou tāpua ia. Whai no Faaseseina ai tātou i le toia fio whalua mai o Yesu. Wawa o ina fo i nisi o tāpua inga
ponis fo o tangata a fio mai Yesu e tu vai Amerika I Missouri. Samoa. Aua nei Faaseseina oe. E leo ta ua tu spaia e tu vai Yesu I lunga o Missouri po o le USA United States e ngu de tu spaia I le Natalo. E le aua nei Faaseina oe Samoa lea u tau talatu tu spaia. Whalonga I upu ale angelu ngā luenga mua whaipu se fulu male sfultasi. Ai le isi tia Yesu o upu ia na whai ele angelu I tangata Kalileia a o si ia e Yesu I lunga o le maunga olive. Ngā luenga mua whaipu se fulu male whai upu se fulu maltasi whafonga mailo na whai tauina. Walatou turi Mataio I le langi o nā fioae o ia whauta foi o tangata e toa lua watu mai a te ila tau ma ofu Faaseseina. Wala whai mai o tau tangata Kalileia se ale mea tau te tuai ma wawa ai I le langi o Yesu le nā wawe na e na ia te o tau I le langi e whaapea foi o na toia fio mai o ia e pei o na fio atu I le langi wau tau wama ai ai. Maneia. O Yesu na si itia whai mai angelu e pei o na si itia o ia e whapena fo I lona toi fio mai e tau te wama ai ai. Mumua na si itia Yesu I lunga o le maunga olive. O le maunga fo I olive e toi tuai Yesu e pei o na ta ua ele au angelu. Toi whafonga. O lunga o le maunga olive e whaafsanga I ma Yerusalema na si iti ai Yesu I lunga. E whaapena fo I lona toia fio mai. Lua, na si iti ai Yesu I lunga na waava ai I ai tangata I lona si iti ai. E whaapena fo I lona toia fio mai. Whai mai whaadinga mua whaupe fitu a wā e waaia o ia e mata o tangata uma I lona toia fio whaalua mai. Samoa aua nei Faaseseina o tau. Lau whai tauina mai le tusia sakaria pe no whai atu. Whai tau le mata upu atoa. I le sakaria se fulu ma le wha. Lau whai tauina le whaupe tolu ma le whaupe wha pea. O nā fio atu leo Iova e tau mai anuu. Pei o na aso na tau ai o ia I le aso o le taua. E tu ona au I le aso I lunga o le maunga olive. O lo whea ngai ma Yerusalema I ngā ngae. E vaidua ina fo I le maunga olive I to tonu sa sae ma sifo. O le vanu tele lava. E te atu le tasi tu o le maunga I le tu I mātu. Ma le tasi o nei tu I le tu tonga. Sakaria sulfafa ubetol malfama na tua oe. A fio mai Yesu o le a whaasanga tau e wha uma le taua leo a mateko. Ai whai mai e tu vai lunga o le maunga olive Samoa. O le fio whaalua mai o Yesu mua na si itia Yesu le lunga o le maunga olive. O le maunga fo I olive e toe tu vai ai Yesu. Pei ona walo ia e le perfeta o Sakaria. Le a fo ina toe ta ua e angelu ia na whaiatu angelu o tau nātanga Kalileia le an mea tau te wā ai o Yesu le nā. Wā vei nae na ia te o tau, whapeo nā vei nae o ia, e whape nā whoilo na toia fio mai, e wa aia o ia e matautanga Samoa. Ia I le aso, whatau nuu I nai, le fio mai o Yesu, o le aso ma le tu aso, tātou te le mai loa, whai whoio na e maua le, Mataio na lusu fafa upo e tolu ono o le aso ma le tu aso le stasi na teilo. Samoa u tātūri a te oi. Au a fo ine e tāpua I lau kalesia. Au ne a whea lau lotu mātua. Lau awa noa le su ai. Nei e fiu te alu Missouri e whatasi. O te mnao e tau atu I a te oi le fionga le atua. E le tu vai Yesu I Amerika. Po whea le meo laulangi. Tasi ale no whanga le tau maitu spaia. Whapei o na sitia e Yesu le maunga olive I to tonu Israelu le mamao ma Yerusalema e whape nā foi
ona tu vai ai Yesu pe mangai e lau whalongo sa moa ai au tamnata watu ia te o le ai tu vai ai Yesu lunga le maunga o liu tasi me Faaseseina ai to tele fai mai nisi tātou to e whai poipo I ta latu o le tunga mau sa moa ai o le tu spaia e le whaavavau fo ni ainga o tamnata watu ia te o le tu spaia e le whaavavau a fio mai Yesu e vangaria Ioane mta upa lima fa upa lusu malvadu malusu maleiva. Au tau teo foi le ne mea wai o mai le aso e whaalongo ai I la tau e tunga maunu na leo mwhapea mai o I la tau e na oti o ami o le lei to e tu le ola. O e na oti o ami o le anga e to e tu le whaasala. E ilea o onga le whapea to e whaipoipo ta la tamo ai. Ta tala lau tu spai el Mataio e lua se furu ma le lua. Foi upu ma fai ona e fai tau fai upu na lua sul mal valu lua sul mal iwa le la fai tau inatu ai le fa umaina le tato mta up Mataio lua sul mal lua la fai tau inatu o le tala lea o le tala o le fesidi ala au satu kaio ya Yesu mana tua o le au satu kaio ele tali tonu I angelu ele tali tonu I anganga ele tali tonu fo ile toia fio fa alua mai ai ina ua tali Yesu na kava uma I e fesidi. Fai mai le Mataio e lua se fulu ma le lua, fai upu fai tau le lua suma tolu e lifoanga I lalo I le tolu se fulu ma le tolu. A lea lau fai tau inatu na lua suma valu mantua oe, to fitu la uso len fai peipo le fine to tasi. Na fesidi lau sa kaio a o le toi tu, pe a iais toi tu, o ai e fai maia le ava, le fa fine le to tasi fa ipo iai Mataio lusu malua fa lusu malvalu e anga ilalo le nei a o I le to tu o ai so la to e to fitu e fai mana le ava a wana fai ava umai tali Yesu ona tali atu ai leo Yesu fa pe atu ya te la to wo to se lava ina wo to le loa upu tusi ma le mana o le atua a wa a o le to tu la tau te le whaiama pe nofo tāne a la tau te peio angelu a le atua o le langi. A o le toi tu mai o e woti tau te le whaitau ai ea I le fionga le atua ia te o tau whapea mai wa unei o le atua o apera amo o le atua foi o Isaako o le atua foi o Iakopo o le atua e le se atua ia o e uoti a o e uaola o whaalongo ai le motu o tangata o na lātou tau whaiofo ai lea. Na tali Yesu ina ufesile au sa kaio. A whailai o le aso to e tu o ai la o le to fitu o taane ia na whaipipo le fine e whai mai le ava. Tau te loa na tali tu sa o a le alo le atua. Yesu le alo le atua le ona tu spa ia fai mai Yesu fai upe lusu mariva ua o tou se sea I lava ina ua o tou le iloa upu tusi nga le lape o mene fai tau iai a o toi tu ele toi noftane nis tatou te peio angelu samoae ele ai ni angelu fine ele ai foi ni angelu tane ele to iai ni la ngona fa au ngali I le tino nei ele ai le u fa sa o mai Yesu a fa pela o ina o e se au lotu po se tangata to fa people if you have been taught that you be married again beyond that you are misleading that's antichrist you know why because it goes against the teaching of Jesus Christ. Jesus have never said that you will be married again. No, we will be like angels. Angels are sexless beings. There are no male or female, and they will not have sexual sensual feeling. So me la le fa pe isa mo a e manao e te lo Faaseseina o va alto spaia. Tai lo ainga you are responsible for your family. E te leto e fa poipo. Wa me amonia e leo umo le langi ni tangata na o tangata o e wala tu talia Yesu e fai mali I mafao. A fai te lua fai poipo e a mio tonu le fine ang sala da malo e le mafai na lua I le langi. O onga ia o onga e kale si au lotu la vaia. O onga a tangata la vaia. These are
denominational teaching. But let me tell you, any teachings against the teaching of Christ is antichrist. You are hearing the antichrist. Samo ai lo tunu peno fayat. Ave fatu unga aua fo'i nei fa'asili ate oe le tapua inga na. E manaia maftanga fa'atangata. Manaia maftanga fa'ainga le rolangi. Manaia oa onga autamnata watu ate oe. E le ai se mea na mea e ave ai oi le ola e whaavau. Fatu a ave oi le ola e whaavau pe a whaite talia Yesu le alo le atua. E le o Yesu uma wa iai fo'i le Yesu ese o laia o a o ista ngata e le o le alo le atua. O le Yesu le utautala iai, o le Yesu le Nasareta le alo le atua, o le na whanau mai pete le ema na walo ia, e mika le perfeta mta upe lima, ai fo upe lua rifanga i lalo, o le Yesu fo ile na walo ia i saia iwa upe ono, whanau mo i tātou le tamau fo ina mo i tātou le atali e ilo naua le malo i ngof, fo o ia o le whaipule o le atua malo se o tamar whamau, Samoa o lo taimin nei. O te tautalatu ia te oe ma le nganga whamau alalo ma le hava ia te oe Samoa. Ai leo se mea te tau na toi nā tia le upumoni wa i o luma e whailau whiwhilinga. Pe mai te no me tos fulu wa busulima ni whangai sumaiva. O te whape atu te wala watu le langi ma lo langi e whaima mori mau le asanei. Wa utuina i o luma le ola ma le oti o le malaia ma le manuia ai whiri le ola. Whiri le ola in me ola ilo ainga. Vai oe, a whai e ina se oe, o le arusi atoa, oe, malo wola, malo ainga. Vai lo ainga, vai tu spaia. Awane e whaasilia lau tapua inga, na ilo le a fionga le atu. Tu spaia malava mai le anganga o le atu. Talia nei e sua whai mawali ima whaon. Talia nei lo wasal nei, mai Paulo, i le Roma se fulu wa upa iwa mas fulu, a whai e tautino lo ngutu, le li o Yesu mtal tonu lo loto to e whaatuina mai o ia le atua na ie wati e whaole nai oe. Lo wasol nei ta mama tina osam to whawhi. E leo tuai lo wasol nei. Whiri nei whai mai o sua e luas frumal whawha o suma lima. Isa ra e lua e awhai fo'i e le anga ia te utou o na au na ia Iova. I nā whiri ia o tau le aso nei po aitou te au na ia. Po atua na au na ia o tau ta mai le lai tua le vai tawhi. Po atua sa amoria o le nuu au tau no whai, awa nei malo ainga, ma tau te au na ia Iova. Sa moa, tupu mai e o lo atunu o lo ngutu ma le afi o le fionga le atua, e sa o le vailo ainga po feo tai ailo ainga. Vailo wa vailo tane, vailo whanau po feo tai ai. Aua ni tai seina, tai e tusa le fionga le atua, wala lata le fio mai Yesu. La me le talailo loto. O lo vala au mai pea le nganga pa ia te oe. O toi vala au o tusi o wharinga. O le whaalongo ia i nā sauia. O le fia inu i nā sauia. A tō ma le aidi stupe sau ave fua le vai. It's freely given to you so as you can give it free. Talia nei Yesu. La me te le whapeatu Yesu a ule nei. Fio mai lo loto e talatu lo loto ia te oe. Ale a whail tātalo. Sila fia i le atua. Nā tau watu ia te whea lava e whafonga mai e Samoa. E ma whai o na whaolaina o iso se mea. A walo o tātou tā pua i le atua e so se mea. We are worshipping the God that we serve. Omnipresent. He can be present and everywhere. O le a tātalo. Le atua e whea lava o whafonga mai e Samoa i lo leo. Ta māti nā usam tu whawhine o i whanau. La tu whaalonga i lau a fionga le atua, lau a fionga tu sau. E le toi maalo fia le atua, wa puu taimi, wa uti fo i asor so i fuanga, ia lato fili le atua ia te oe. Le alo le atua so i fua le na maliu i kale varia, ma tu te leo i le langi se ngō se lotu sperofeta po stangata, fai mai ngā luenga e whawha ua se fulu ma le lua, le ai se ngō na luifo mai le langi. Na o le ngō Yesu e whaole i nai, ma tautari tonu le aso ai lava o talatu na loto ia te o Yesu, uru fale talia o e ia ina ia lua tali sua mai ia, ai mau ai ia le ola e whaamau, whaafta Yesu whaamanuia Samoa, pia lava o whaafonga mai e Samoa, whaamanuia fo ilo mātua tinu, me oso ai le la sa ia pa ia me ngoto i fo i le la.
Samoa nā Samoa nei, mātou te whaifo ia te o Iesu ma le tala lei. Talo fo ia e Samoa mai o lau te talo nei tuas. Ia e pa iatu so Samoa whaalongolongo mai lau upu. O le tala lei e whaamalolo ai tangata ua mama. Mai o le tino, mai o le mawhau, mai o le loto mani a venga mama. Through any relationship, I pray that you have given us the gospel so that relationship can be healed and bring together in the name of Ile Suafo Yesu te vala watu ai. Ia whaia pei ona e polo ina ai Yesu o le tala le lei I so se tangata. I manuia le watu o lau upu I tua whalerangi I tama whanau a Samoa. Manuia fo I mātou le au nanga ia te oe. Ona o Yesu a mātou talo atu ai. Amen. Amen.